amma ange min o waɗi enge ko teddini kon wala gad karramna bani adama gomɗi min teddini ɓiɓɓe adama ɓen tawi ruhuji men ɗin ko adamiya fa alayna nashkur allah subhanahu wa taala ɓayna en collina en liƴƴina en gilɗi wona en fulle ɓaawa ɗum yetten nema ɗimmo on wiyeteɗo ni'matul imdad al imdadu ma huwa allahu alladi amaddakum allahu woni ko waɗani o wonɗon waɗande okkorede ko ñaama okkore ka waalo okkore ko watto okkore ka hoɗa okkore haqqi ko jeerira ko allah woni hokkude ɗum kon ɗum ko nema kadi mawɗo hanaɗo yettede ɗiɗo nemaji fuu e handude majji e yettede nema ɓurɗo mawnude on kalama ko ɓe wi imamu Qurtubi alayhi rahmatullah ɓe maki fa usma ni'amillahi ta'ala ni'matul irshad ɓuri mawnude e nemaji allah ɗin fuu ko allah neminiɗi ɓiɓɓe adama ɓen ko nema tan mon ɗoni nema peewal al hidayatu al imanu heɓugol diina neɗɗo no wawno heɓde jawdi o heɓa gandal o heɓa laamu o heɓa teddungal si o ala diina allah nannintinimo e kulle ɗen allah wi in hum kal an'ami bal hum adallu sabil koɓe wiya ɗo in hum kal an'am ko laaminoɓe marnoɓe jawɗe yimɓe fusaha ashabu salaha elo kamɓe molanaɓe wono abou lahabin laaminoɓe laamu molanangu won walidu bunil mughira utbatu rabia marnoɓe jaahu moƴƴa noon wono abou jahal min shurafa il arab jeyaɓe kohoɓe arab laami walidu bunil mughira ko ɓiɓɓe worɓe ɓen tun no fawi e 17 worɓe ɓeno marno jawle ɓe marno laamu ko kamɓe jogiti haram on alharamu makka kamɓe jeyi ɗo kamɓe allah jeyni ɗo kono e hoore ɗum ɗo fof ɓay ɓe heɓari imanu ɓe heɓari peewal ɓe heɓari diina ko honɗum allah wi in hum kal an'ami bal hum adallu sabil ɓeno waywa mummunteji ɗin wurin ko kamɓe ɓuuri mummunteji ɗin majjuɓe mi yewti en ɗo nde ñande e misal so tawi goɗɗo ko moƴƴini allah moƴƴinanayi mum wota gerto ɓurɗoma wawde moƴƴinde ɓurɗoma andude no moƴƴinirte ta gerto mum ko kanko allah jingata abou lahab ko kohojo arab ko tedduɗo o yii gonga on o yii ɓural ngal o salil ngal o jaasi hande ka haram makka ɗon ka hurum ɗon ɓe wi batte gande makko ɗen ko ɗon hurgoji ɓurɗi jamɗe ɗi waɗa makka iɗi ɗon ko fandi wo toilette 100 ka haaju humte 100 ko fandi wo toilette ɓayi no waɗa ko wiyete kon souterrain no waɗa bater no waɗa kadi étage hurgoji ɗi fandi wo 100 kabine no ɗon ka batte gande makko kono ɗon o ɗaɓɓuno daɓtagol gonga on daɓtagol annabajo on añugol gomɗinɓe ɓen o heɓi ɗum alayna an natabira no waɗɗi yen tasko ɓeɗo mofte islam ɓe allah neminiɗi kaɗo diina ɓe duwa yettude allah ɓe jarna allah moƴƴa si weeti bimbi a ñamari kono islam o fuutakima jarno allah haray ko iɗa e jam ñande weetite adna o fof ko an jeyi a ala islam nde ñande kontu hoore maɗa ko a hayruɗo ko a perduɗo ko ɗum waɗi cheytan o formi konuji o formi équipe ji fiyo islam o fuu to ɓiɓɓe julɓe ɓen koneli ɗin iblis wa junuduhu yuharibuna almuslimina min shatta aljawani yuharibunana bidunya ويحاربوننا بالجهل ويحاربوننا بالتفرق ويحاربوننا بالشأناء ويحاربوننا بماذا؟ بحب الحياة إبليس يكون يمدين إنه حبير دين جند يفون حبير دين هذونا إنه حبير دين غينغو يكوننا بوجي حبو دين جميعين سيدنا علي رضي الله عنه بماكي
si neɗɗo naata e aljanna o waɗay gollal tawaygal ko minal mustahilat, parmi les impossibles. honɗum o ƴamay e fello ɓurgo towude gon, o ƴetta mesena o asa fello gon fi yo heɓoy ndiyam koloyru laaɓundu, si o wawa naatidude aljanna e konnaɗum o konni julɓe ɓe. sabu Allah tabaraka wa taala wi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. han Allah wi ala sururi mutakabilin, nokkugo wi tajri min tahtihim al anhar. si ɓe nemino nemaji aljanna ngaygo e konnago e haasidiji iway e ɓerɗe maɓɓe. Allah o haɗari en yellugu, Allah haɗari en lurral, ko Allah haɗi en ko sertugol. e surtout al ikhtilafat addiniya, lurre ɗen ka dina ko be lurre ko ɗum waɗi Allah fuɗɗi lurre ɗen ka dina nelaɗo e sahaba en no wuuridi e nelaɗo, ɓe serti faamuji e makuji nelaɗo, ɓe serti faamuji e ayije qur'ana kono ɗum sendano ɓe. jonnen misal, nde sahaba ɓe fokkituno ka haare wiyetende Marisi, ɓawo ɓe fokkiti woɓɓe wonno Madina hari ka nelaɗo ɗaɓɓi ganto, ɓe wi nelaɗo accam men ɓe wawata yaade, meɗen mari gantoji nelaɗo maki jooɗe. ɓawo ɓe mutike sahabaɓe yahunoɓe ɓe ŋermiti, nelaɗo sa sallam andi ŋerme ne ay ngaygu, ŋerme moƴƴinay ngaygu. on tuma nelaɗo sallam makani ɓe inna bil madinati aqwamu, awa eɗen mari yimɓe musidɓe meɗen Madina, en jawari fello sina ko enen e maɓɓe ƴawidi, en taƴitari ayne sina ko enen e maɓɓe taƴitinde, en lumbari caangol sina en lumbidi e maɓɓe, ɓe sakkitori honɗuɓe maki sharakuna fil ajri, ko heɓude wo e baraji e fota enen e maɓɓe. ɓe maki sabu on ɗum habathahumul udur, ko ganto haɗi ɓe ala. hay nelaɗo defandiɓe, hay si ellaji no toon ɓe jantaki ɗi, ɓe wirtari ɓe fi neɓugol honɗum al wihda al islamia, neɓugol al wihda al islamia, ɓandu islamu ndun wota ndu barmu, wota ndu seeko, wota julɓe ɓe lanco. annabi sa sallam nuli sahabaɓe ɗiɗo e haaju, ɓe yehi ko ɓe artata tawi ɓe salligi boni, waɓu toon heewi ɓe ɗaɓɓi ndiyam ɓe heɓari, ɓe taami ɓe juuɗi, sabu Allah wi fa in lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba. ɓe taami ɓe juuɗi, ɓe yehi seeɗa tum, joni ɓe ano ketaya tum, ɓe hewti ano ketaya tum, ɓe heɓi ndiyam. oya wi mbari ɓayen heɓi ndiyam waktu no heddi koyen juuɗu, salligoɗen yoɓiten waktu o. oya wi mbari ko Allah yamirɗo salligi on ko yamiri tamamuye, windaki ka qur'ana son heɓi ndiyam yoɓite, ko windi ka qur'ana son heɓani ndiyam taame, min on mi yoɓitata. oya wi kono ko Allah wi ko son heɓani ndiyam, holli ɓay ndiyam heɓike haray waɗɗagol ngol no mari nder ton, andi mo ɓe e faamu mum. on tuman oya ɓe ɓayɓe salligike oya juuli, oya habbi ha oya juuli, ɓe ari ka nelaɗo sa sallam iɓe wenja mo ɓe no wiya ana alal haq, ko wiyete ananiya kon, komin mari gonga. nelaɗo makani ɓe kamɓe ɗiɗo, an o yoɓituɗo julde nden on laka ajrani, ɓiɗa mari banaji ɗiɗi. amma an o mo yoɓitari on fakad asabta sunna, an a heeɓi a hawri e sunna on, siko min komi waɗayno kon ko ɗum waɗɗa ɗo. joni ɓe yetike juuluɗo on mo mari baraji, ɓay o juuli, ɓe yetike mo juulari on o waɗi ko ɓe waɗayno kon kamɓe, andi ɓe yetike ɓeɗo mo ɓe maɓɓe ɓe moƴƴere ka. hakada l islam, yeddodingol ka faamuji, durna ka faamugol ƴiye wona e men fuɗɗi. kala kadi wiɗo itte ɗum ɗo o ɓeyde nancurɗum, ɓeeɗa woni ɗumɗa, ɓeeɗa woni ɗumɗa, ɓeeɗa woni ɗumɗa, ɗum koyo tete nehe fof fewtine ko selli kon ko wiyete kitabu wa sunna. sabu ne lasna makuno koɓe fatoto mi acciri on deftere Allah nden e sunna nelaɗo on jogite moƴƴa o majjata. qur'ana wi si on poɗodiri on yeddodiri, hoote ka qur'ana e ka sunna, si tawi kon gomɗinɓe Allah e nelaɗo, kono na ɗum wonde waɗe abada. mo ɓe ko sattingol hunduko haɓɓito ko wiɗi kon ko ɗum woni gonga o, ko ɗum woni addude ngaygu e konnago hakkude julɓe ɓe, tamƴini ko ɗum tawi wajoto ɓen eno yewta fi muɗum ɗo, yo Allah o ballo meɗen. allahu subhanahu wa taala o waɗi hakkude meɗen e yimɓe wonɓe e ɗiya dinaji ko wiyete faslu, keero, limite.
satti wo ko satti ko kamɓe duwa arde wona ene duwa yaade amarahumullahu bittiba'i l'islam wa nahana an ittiba'ihim allahu yamiri ɓe yoɓe arɓe tawta islam on ɓay ko ɗum woni gonga on allah haɗi en enen rentini en e yewgol tawtaɓe joni noon ɓe ɓiɓɓe julɓe on ɓe wadde 24 waɗa 31 waɗa honno ko wiyete saint valentine e feetoji ɓeɗo ɓe tawri ka ɓe tawta ko tawtoyɓe mana intakalu min dinihim ila dini gayrihim ɓe eggu ka dina maɓɓe ɓe yehi e dina tana maɓɓe tawi ko allah yamiri en ko yen habboɓe ɓe ara allah wiɓe ittabi'u nura allazi anzalna hey kono yo yimɓe dinaji ara jokko o annora o lumiére o annora wiyeteɗo islam o mi addi ara jokko mo ha allah yeetiɓe inna dina inda allahi awa kala wiɗo no jogii dina kala ko wona islam ko mere inna dina inda allahi al islam ha allah wiɓe fino ɓe ɓeyda nanirde o wi fa man yabtagi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu kala tawtuɗo ma jokki goɗɗum ngo ko ɗaɓɓira allah ko wona ka islam allah jaɓantamo mono faala hunjoto bible o marche arriére mono faala kañum tigi wonte coociru ka are naate arana kanko naatoyta ɓayna diina islamu kan falan yuqbala minhu allah wi jaɓantamo wa huwa on neɗɗo ɗaɓɓuɗo diina ko wona islam ko jokka fil akhirati ñande dangal min al khasirin kaka hayruɓe o jeeya ko ɗum waɗi annabi isa tigi woni ɗum ɓe windi ka bible ka acte des apôtres au 2e livre o wi ɗon vous serez perdants si vous ne gardez pas mes enseignements on perdoye so jogitaki komi janni on ko gonɗum isa almasihu janni ɓe ko ittiba'u muhammadin wa tamassuke bil qur'ani ko tawtugol muhammad jokka islam o nanga alquran o gila ñande nelaɗo nula o wi kono ɓay o waɗani ɗum vous serez perdants you will lose thou shall lose on perde ko ɗum waɗi enen e maɓɓe ko ye wonu ka kamɓe nga ka koyen ɓe nga nden ko ɗen ɗo ko yaheten e maɓɓe konta ko fi addugol ɓe au contraire julɓe lagine ɓen hannde ɓay tawi e hino gandal ɗuuɗa hoolare nden no ɓurti heɗe weeɓiti ko ɗum woni dammoy koyno yaltino haylo ka fitare jaaɓa eɓe hoccirde en gotum ndaare tun ɓe sortirde ɓiɓɓe julɓe ɓen ka islam goto e ɗiɗo hande eɗe mari pasteur ɓe eɗe mari prêtre ɓe jeeyaɓe meɗen min abnayi jildatina ɓe kafuɗen inna fiyen kafa diina ɗo gandi no jeeya e mawaniwol irs haɗa yiɗi goɗɗo rona goɗɗo ko wiyete ihtilafu din saga neɗɗo acciti islam mo o ronata maayi o ronatamo seede ɓe gayni si ɓiɗɗo ma acciti islam o woni annasarankojo ma lewdankojo so ma yaronatamo so ma yaronatamo ihtilafu din ko min mawani il irs tinnini ko diga molanaɗo woni e ko ko yimɓe ɓen woni majjede dina ko kono alhallu ayna huwa solution on ko honto woni ko janngugol dina kan janngugol dina kan kadi ko honɗo ka janngirte wona kala firuɗo deftere janngete e juuɗe muɗum addinu amana dina kan ko hoolare a suɓay ka ƴettata hoolare ma nden awalu muwasafati lmudarris ko aqidatuhu wa manhajuhu sifaji arani ɗin taw fi neɗɗo jannowo fi yo jange juuɗe makko ko finde makko nden e manhaji makko si finde nden ko bonde e mo ñoli finde si o jannima o ñolna e faamu mako seede mum ɗo windi e defte wonde allah ko tato ka le père le fils et le saint esprit fiɓuɗo ɗum sa jangi e juuɗe makko ko ɗum walla e ma ko ya hoolo ɗum ka islam nga kadi ko non woni mi jonna misal gotal nangue no wuli musidɓe meɗen ɓe no kali nangue seral yon ɗo suka o yehi janngugol qur'ana kono mo yehi janngugol qur'ana o e juuɗe mum tawi ko waɗowo lasrani ɓe jangi ha ɓe hewti ɗe ayeje wala tashtaru bi ayati llahi samanan qalila o wi he awa ɗo noon minen e kaari en ko ɗo men ɗumri o aya ɗo ɓe famarima minen min faamima ko allah wi ɗo
kala yeeyo ayde qur'ana den nasima tan kuru woto yeeyu biri fandudo ko ɗum waɗi mo ari ɓe ittinay mo buy ko ɗum Allah wi non no nandigoy sabu si a anda qur'ana on nangirgol ma non gol no weli fi Allah wi wala tashtaru woto yeeyu bi ayati aye janden samanan qalilan coggulo e fandu koy kono ko ɗum Allah fandi ɗo ad-dunya kulluha qalilun amama al-haqqi aduna fof sa heɓi sa faɗi gonga ko seeɗani heɓuɗa seede mum ne laaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maaki law kanat ad-dunya tasinu inda allahi janaha ba'uda ma shariba kafirun shurbata ma'in si tawi aduna no peesayno ka Allah ko fotata e gabitol sonsori ɗi hara aduna no marno puwa ka Allah ko fotata e gabitol sonsori si waɗama e ɓeɗo balansi kefero yaratano ndiyan aduna ɗo awa kala ko goɗɗo heɓi aduna ɗo so heɓari tawhid o heɓari aqida o heɓari finde sellude o heɓari islam ko heɓi konko seeɗani ko ɗum fanda e aya kala ko yeeyiɗa qur'an kala ko heɓirɗa qur'an si tawina e hoore gonga ko seeɗa heɓuɗa sabu ama e joni accararonoɓe qulu qawli hada wa astagfirullah li wa lakum istaghfiruhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد الأمر كما قلنا بأن الله تبارك وتعالى ذكر فلاح هذه الأمة في سورة المؤمنين في صدر السورة نوير أنه نانم باو يبتغل ميدين الله يدوانا قل النبي ميدين محمد صلى الله عليه وسلم Allah fawi malal ɗeɗo mofte o jantike ɗe e ayeje jeego walla sifaji jeego ka suratul mu'minun ko ayeje ɗe hunji ɗe kono darten ɗo ndaaren si tawi ɗe mari ɗin sifaji allahu subhanahu wa taala wiyana mum ɗum kad aflaha al mu'minun ɓeɗo gomɗinɓe ɓe malama kono waɗi abdourahman bon abdul qari o wi wonde o samittu umar bon al khattab radiallahu anhu yaqul ويمنني سيدنا عمر مماكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربي أنزل علي صفات ما تمسكت بها أمتي إلا نجا وما تخلف عنها إلا خسر وين لا صلى الله عليه وسلم ماكي كان كو نيكدو عبد القاري وجتي يوتري بن مكو ويلي wonde o nani seydna omar no maka nelaɗo maka ni sahaba e ñande goo allah no jippini ayeje sifaji no e majje mofte ɗen jogitaki ɗin sifaji ɗo sina ɓe daɗi ɓe malama mofte ɗen tardari ɓe tultari e ɗin sifaji ɗon sina ɓe jaasi ɓe loƴi ɓe perdi fa tala alayya qawluhu ta'ala on tuman fa tala alayya qawluhu ta'ala o wi seydna omar janganina noon ɗe ayeje ɗo qad aflaha almu'minun gomɗima laama ɓeeɗo gomɗinɓe aflaha ko fi'lu maadi aflaha ko fi'lu maadi o wi aflaha gomɗima laama almu'minuna mu'minuna woni fayil o wi gomɗinɓe ɓe malama o addi ismul mawsul ko wiyete ismul mawsul e lien d' interprétation si a yiwi to hiɗa fokkiti to ko heƴata hakkude ɗon gon fi yo hejjindinane faamu yewtere ni o wi allahina ko ɓen woni ɓen hum ɓen ɓe tawata fi salatihim ka nder julde maɓɓe khashi'un ko yimɓe yankiniɓe se wino tun kad aflaha almu'minun man hum ko ɗum waɗi ismu mawsul on ari man hum wa kayfa na'rifuhum wa mata na'rifuhum ko honɓe woni ɓen ko honno anditteɓe ko honde tuma ɓe andete ko honto ɓe andete allah wi daaruɓe fi salatihim ka nder julde maɓɓe khashimuna ko ɓe yankiniɓe goo ɓe wi al khushu on ko ɗiɗi wa khushu'un inda al amal wa khushu'un yujadu ba'da al amal yankinare nde waɗata nden ka nder golle siɗa gollude gollal ngal yankinanoɗa allah si a gayni gollal ngal sabu nden yankinare ɗon heɓa noon yankinare nde wuuridata ko nden ɗon rentinayi ma e harmuɗi ɗi ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar mo juuli o haɗitoto e ɗi bonɗi e harmuɗi fi hennu julde nde no mari
pikiru hum no wi'e khushu si a waɗi ɗum ka nder julde yankinare hande kadi a wuure ko a yankinaniɗo Allah a naɓa e junngo tun e ko harmi kon ɓernde nden taƴa reeni ɗum taƴa ɓernde nden hula kottitoɗa ay sabu julde nden a acciti boneji ɗi o wi ɗimmum ɗum walladina ko ɓe woni ɓen kadi humɓe kañum anil lahwi ko wiyete mere kon muriduna ko ɓe ɗurniɓe imam ibnu kathir ɓe maki ma huwa lahu ko kullu qawlin wa amalin batilin ayyuba saktiyani ɓe maki allahu ko samaratu albuhtan fenade résultat mum noon ko buyngal fenade ndaare leyɗe afrique ɗen ndaaro leyɗe occidentaux ɗen fii ɓen ɗon wonaɓe julɓe kono ɓay ko gonga ɓe maɗɗi ɓe gayni haade ka ɓe gayna iɓe gayni enen afrique ɗo ala koye ngala kono ɓay ko fenade gollitirten bonno wonde koye tarduɗe fenade ka wuuri wo développement ma yehendin ɗo fenade fenidinan ɗon yeesoɓe men hoynetake ɓe yennetake ɓe huɗetake ko ɗum hatta wiyen hiɓe fenande en kono ɓe ɗaynude en yaquluna ma la yafal hiɓe wolande en koɓe ala e waɗande enen kadi ɗe fenidirande fof no jillodiri tun joni annayi unture toti ɓe ɗaynayi en ɗaynodiray en janfodiray so ɗari wano lagine ɗo kokona wiɗo ɓe ɗin tampi ɗen aani wonno Allah ittirante en ande ko honno Allah ittiranta ande yimɓe ɓe feewa arnake janfodiray ɓe bollidiray ɓe haajuji ɓe sendinira awlawiyat ko honɗum ɓuri haalde ganda ka ƴettiren piiji enen si yani mo ɓeeno daarude konko tata haqqil makko kinno nangi o haɓɓito ko ɗum wonta